AIGP bamunoba orukwebembera omurimo gw'okureba ngu omupoliisi yamunwanisa n'omuntu wa buriijo nagira ngu ebihagaro bikanyire munonga kandi bingi ebikwatiraine n'obutabanguko bw'omu maka ebirikweyongyera bwashisha bwira okwetoroora ihanga Uganda. Ogu nashaba abantu na munonga ok'omu byaro kukwatanisa n'abebembezi bateebirwe poliisi bongere kuhayo amazina gaabo bakuteekateeka ngu nibeejumbira omu kukora emishango. Ihanga ryo n'okutwariza hamwe harimu ensonga ezinakoresheje domestic violence, ensonga z'amaka, abakyara n'abaana. Eki kirigirira aha obutagira musingye guhamire omu maka. Usanga kyareeteraho obwimukiriro omu maka, abashaija okurwanagana n'abakazi baabo, abaana obutaheebwa bugabe bwabo, omukwatire n'ebyokurya n'ebyenjwara n'ebyokuza omu ishomero. Ebyo nibireeta habaho family obutaba stable, kandi family yetari stable kimanyisa ngu nahaiguru nahatatebire. So ebyo rutondi ezo kuza addressinga abo kuba twine structures zetu za polisi, twine office y'ebyamaka na n'ey'abaana enakweta child and family. Office egi neeruka ngu yakora nsonga ezo ezikwatire n'ebyamaka, ezikwatire n'ensonga z'abaana, kugira ngu abakazi babaase kugira obugabe bwabo omu maka kandi bakora emirimo yabo barebera abaana baabo n'abashaija baabo. Okugamba ebi n'ebindi abe narambura polisi ya Hoima okureeba okubeemereire cyangwa kumukuranisa n'okucondooza emishango. So nashanga polisi erije RPC na timu yeye nibakora gye, nashanga ekyanga kitiine kuzubona kureka abo buntu bucyo bunashangamu k'emishango ey'ebyamaka dongera kuse domestic violence na n'obwibi. Harimu obwibi bw'ebihingwa, crops, obwibi bw'amatungo. Konga ebyo nabyo turiyo nitugezaho kubyadressinga kubunagamba na RPC na timu yeye kurebuka ngo batamwe amaani obwo bucyo burumu obukurabura mbabutereeza twabasa kugira ekyanga kicurire. Bamunoba nagira ngu emishango erikwika omutwaro gumwe 2031 y'obutabanguko omu maka yahandikirwe okutandika n'omwaka 2025. Kugira ngu yabasa kubayamba ekyongo kya byona kuteereza information, intelligence information ekwatirine na insecurity omu byanga yabo. Ekyakabiri kutugambira abantu ababo kureeta obwimukiriro omu byaro byabo nibaahi polisi ebase kwija kabihamu ekayamba ebyanga byaitu kukurakurana kandi abantu bakakora emirimo yabo batiine ekikubateeramu. Ekyakashatu kushaba ngu abantu biitu bagira obwesige omuri polisi. Polisi eruhabwa abo nabo baruhabwa polisi. Konka abapolisi abari bataine RPC na timu yeye nabo nimbashaba ngu beehe okura ngu bakorera abantu bagire emicwe omu bantu, bayamba abantu biitu, baza ground kureba ngu emishango yona yona ekubaasa kurugamu obwimukiro bagisorovinga. Amakuru aga gashakwa Ambrose n'uwagaba Katoto.